Yebo ngeneza wethi impela sibona lapha amalungu ke weMarch and March njengoba ke ekhona phana kweCBD yaseNkandla ke osukwini namhlanje. Kanti ke ngeneza wethi impela sibona lapha ke insizwa ke nobunsizwa ke foundation eholo yana kuphayila umthakathi njengoba ke bekhuluma ke nalo ke ibuthu ke lihambele yona ke le march ke etshela ukuthi ke impela ke ngumhla 30 ke yena ke uJune ke lapho ke sinikeza kumongameli ukuthi ke aqale ke belungisa ke amabhoda ke angenela lapha kulelizwe aphinde futhi ke alungise ke izinkinga ke zikhona phana ke Home Affairs njengoba ke sekunezinsolo ke eziningi kakhulu zokuthi ke abantu ke base Home Affairs ke bona ke abakhiqiza ke amaphepha ke uthi banikeze ke labantu bokufika ke bengenawo ke amaphepha phinde ke benze wona ke ama-ID ke wabantu ke bangaphandle kanti ke wenganisa ukuthi uthi impela ke futhi ke umhla ka-30 ke akukabi ke uwona kumnqamla juqu kodwa ke basafuna nje uhulumeni ukuthi alungise ke izinto ke zihambe ke ngohlelo kanti ke wenganisa ukuthi uthi impela ke labantu ke bababalela ke laba basuka ke ngaphandle njengoba ke bazophinde ke futhi ke babeke ke elinye ke usuku baphinde ke babanikeze ke esinye ke isikhathi ngoba hey uthi umuntu la kaZulu ke akajunywa kodwa ke uyanikezwa ke isikhathi ngoba hey impela ke masombalele ke kwazi kwafika lapho ke ukufika khona ha impela ke nduke ubese soyidedela bafethu phela masikhuluma khulu ke Imbosile MTV asinithulelelo yona ke le video ke ukaphela umthakathi ke khuluma phana ke kwiCBD yakhona phana ke eNkandla osukwini namhlanje nangenizwele amakwelekole ngaphumile kulelizwe ngomhlalo ka4 November siyobe simashiswe lonke manje asibe namuntu sithi nje uhulumeni akasilalele akavala imingcele akalungisa into kwa Home Affairs akalungisa indaba yemisebenzi njengoba amadoda engaka kuphakathi nezinsuku engasebenzi uhulumeni akalungisa umsebenzi njengoba odadewethu bengaka abanye osisi lapha abaphethe imizi kodwa abasebenzi abantu babhizi bantshontsha imali eParliament ngithike thina abafowethu umhla ka-30 inkandla ifuna iqhubeka iphile ibe siphinde siqale phansi sibeke omnye umnqamla juqu umuntu uyabalelwa empilweni akajunywa umuntu kwaZulu uyabalelwa umuntu kuthiwe 1 kuthiwe 2 kuthiwe 3 yes